Matam amada awana landarakpada Tongzei maril phawraga chengiba ipa ipu ima iben singdugi chada nauda ngakta negi mangda phamli mayams igi marini tatnaba yaroidaba marine leiriba nahasingsida aina Tongzei maril haibse ngauramani amu mayamna Old Kasar Road hainabadune aina Tongzei maril hais hojingna New Kasar Road Bisempudagi kakalaga khopum phawra lakpa lambiduni madudani Mrs. Greenwood hoina laamiba madu phawragani bhaiga Chandra hoina lai kurumba chatliba Chandra Kiti na samu tongaga jiri turen tormanda Lord Norbuka unariba adugi lambidu ngaktani adudane hoina Tongzei maril hai adu phawraga chakhiba ipa ipu imai bil singdugi sada nauda ngaktani leis ana Tatnaba yadraba mari sigi da su yumpham oiba khoigi rajniti oiba lengang lon oiba wafam khara swai thamningi leiru ba mafam se akhoina su hai akhoi se janam bhumi hai doini mayam ge Assam se natro ona fam mai je karam bhumi ai wonda su bujik se ai je Delhi je ai gi chahi sida thabak tawraga Delhi da leirai sima panda lei se kuire yam Ani karam bhumi ne adu aige janam bhumi de Imphal ne ma ki leiriba mafam dugi the contribution pibam to a Manipuri's contribution to Assam in Kasar is something that to be recognized by the government of Assam. आप लोग का जो issue है, your problems, your concerns, I think हमारा party will take care of it. ध्रुव ज्योति जी भी हमारा पार्टी का कैंडिडेट है he knows you very well जो भी हो मैं उसको भी कहूँगा आप जीत जाए then हमारे लिए जो इश्यूज है आप उठाइए उसको असेंबली में क्योंकि मस्ती की पहुंच से एक भाईचारा से रहने का जो एक तरीका है हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी के हिसाब है ये I baseline haigadra aina lai se party ki vote ko mane dubo ai gi furup chai gi lecha mayam sigi issue se khangan ma mathau tai ha ba mai ngon yam kanna phaw aduna ne aina moi da so haning is ai the same haira khine ba yang delimitation taw boda Manipuri leriba subject sing gi interest sing anoi si khalla kan da taw boda bane se ai gi party ge through the in gane si interest da thola khini masida pam da ba khoi manung do bi ama pan de be ai ko ai hai jeri se aseng mo wane but akhoi na rajniti gi lalong se khanga ga madu gi interest sing akhoi thabak to bom su akhoi gi hingna na bu gi lambi yat pa da madu mathau tai aduna vote sida aina kari gi no Congress so in insan biroi se na sai gi ma gi divide and rule gi makok ta chu de na leiba party do moi na di pun na lei min na ba ge khoi gi interest se khallo ya ro say for instance ai on party ni nai khanja bai wani tension ni in ba ya do in ba tawrakani hai ba na te ko in bam lei bu ai gi dala akan di in ba ya da ai na sum khale Manipuri Assam da le bising gi ST on ba gi port ama taw ba da Manipur da hana olwain khumi yesigi CM sina aingonda akoi Assam ge Manipuri Association jinga una da haira ko wani ko Hemanta Biswas no Manipur da hana olodu si on ge hai oi de wani mana tawninga tawrini STPOP da vaisidi state to specific assessment that depend over Mina heriba group si Rajasthan dana scheduled tribe oigani adu Madhya Pradesh dana scheduled tribe oide mai magi state to gi leiriba phibam socio economic condition madugi history ga sagonar ko moi condition du de yenga tawdum ni Manipur napsan bagi wan tho artha thokte tawning da bagi excuse sire ni Manipur han olhalo do sonon ge haido Assam da leiriba sigi Assam ko wale pak sigi situation sida Manipuri subjects in the combined lady, moye socio-economic se combined lady, have a say,
चुमथोप मथौ ताई है मैम नहीं सूम हाजरसे कहीं भोट मनुद भोट की कंसर्न से सोम सपोर्ट तौर एनी कैंडिडेट हौबीब हजिक होना भोट हाईगदबने से चुमनगी भोट थादमदब इंटरेस्ट अखोई इंटरेस्ट से करीनो येंगा इंजनब होनब मथौ ताई पार्टी नेना इनगने and I'm hoping that we come back to power and we will come back to power. Gauravji will become the CM, then we will do, then Manipuris will be in the better of places. Aduna akoina vote manungsida Congress ki oina khombi yu physically chatrasu ki handana thingba khotpa yawe to aina nga sai ne ideology se clear biradi phone da dum khombi yu vote the sumaina but changa thada da kana su uroi ईश्वर का आई खतगनी इदो इसे कदाई द नमीनो से आई खतने मतम नु खंग जे nobody will know kana su खंगो बिसिदि अदुना vote खोमियो आई की vote मतम दा याम नुंगसिबे से आई सिना अंगांग मचा ले साबी पाखंग मयाम सिना फोन द खोमजी फोन द ngak to khom na ai no da candidate sigi mahut silaga mayam no khomiyo haibane baina campaign should not be done only by the candidate ध्रुव ज्योति जी आप सब ध्रुव ज्योति जी बनना आप इसकी थ्रू से आप कैंपेन कीजिए थ्रू फोन थ्रू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड सर्कल अन हाइसिनी अने इमा कैथेल वोट खोम चतेना सुम टूर संगम जेना चप चावनी नको अले कथेन फम मी सिंगना ओजा आई थादरने अस अहिंग तुमम चाबम खंग्रे बेंगलोर दगी इचा नुपीदुना इशू नुपीदुना ने फोन से अतम तौदना इमोन ने तुमम चाबम खंग्रे अखोय इमुंग दो जादा लोइन थादरदोरमने इशू न यादरे इचा नुपी ने यादरे इशू नुपान यादरे श्याम तायबा अमेरिका दे फोन तौरमी अदगी अदु तौरमेना फोन द कोबिंगा कन अन मी से पब्लिक की डेमोक्रेसी द कईगुम मियाम के असेंगबगी कनेक्शन अम लेगी हाई तारगदी थमोय सेंगना पार्टी की आइडियोलॉजी येंबिरगा मसुंग अखोय कैंडिडेट की से येंबिरगा मागे बहुत सिलगा वोट खोम्बियो ऑन फोन मसीद द नतना अक्रॉस बराक वैली एंड खास तौर पर कसार की लेरिबा तरेत सिद लेपिबा कांग्रेस की कैंडिडेट से सिदसु असोंग खंगना चानबा कैंडिडेट वोटर लेबा मयाम दो क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन अदर कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए भी हमारा पार्टी के लिए आप फोन के थ्रू कैंपेन कीजिए असिदने अखोयना मियांगी इहौ हाइसि मसिगी पोचे अखोय मतौ ताय आइगी मतमदा इनसु फजना खंगौबा पोनेबा मणिपुर द वोट लेपा मतमदा पार्लियामेंट मियाम न यावरा अदि उपाय ले जानते नसाई थिंगदना खोतना लाते काई तायबको याब जानते मैम सु ताबिरंगनी खरमदी मणिपुर द ममांगे आइगी वोट तौगिदो लाननी इते इनाउ नुमिनी हेन लोटली फा लातना किडनैप तौर विड्रॉ तो हमदोइनी गायना मीटिंग द बोन नोंमै खरा काप्सन आइना कैंपेन चलिङैदा लुमगा काप तौले आई सुंयाउ याउदे लेसाबी मचा चही कुमरिन कुमांग सुबोन माने माइ सनादो काइथोगा चाक कौरगा ओजाबी मोल वोट गायना साक्षिले हाइसिने से सिगी गत्से लाको मतमदि नोंमै कापेरा थिंगेरा याबजानते nobody can stop you and democracy da akoina leiriba system sida miyam na akoine Abraham Lincoln na ngangamba government of the people for the people by the people haina maitelon da handoga na miyam gi damakta semjaba miyam gi lenga khaibani masi miyam na hek gyan tar ko matam da ne kana su lepanga moy aduna सिगी धोलाई केंद्र सिदा नतना कसादा लेबा केंद्र सिंगसिसु खोंबियु अदुगा इन मरुइना आइगी फुरुपचा सिंग हाइनिंग बदी वोट ऐसे अखोय से लेरिबा पुनसिरोल से सागोनगदबनी ngहा की चचा हाइजानब मांगदौ नते मणिपुरी कौबो कम्युनिटी पांगन खंगदे मैते खोय लेमिनरिबा अखोय की इंटरेस्ट करिनो अदुगा अखोयना आसाम द लेबिदा अखोय कराइदा सोथरी बि मरम से करिनो करी करम तौरगा अखोय की मिहुत सिंगसिदा अखोय की इंटरेस्ट की दमकता थबक तहनगदगे हाइबा वामांगना ममांग थारगा इलेक्शन यावगदबनी
राजनीति यावदनी अदुगी वाखलोंदो यावदन इलेक्शन यावदी मदु अर्थ थोक्ते नेने लौगन अदुनने अइना कोइगी पार्टी की आइडियोलॉजी दा मागी मैनिफेस्टो इबदनी खंगदे सिदनी खंगदे अखोइगी वोट लेपिब मयाम सिंग सिदा अखोइगी सिदा लेइबा पार्टी मनुंग यावबिलिबा इगी इचिनाव सिंगसु खर खर इनबियो अखोइगी एजेंडा से करिनो अइना ताबदा ये एक सरकार के पॉलिसी था उसमें जो मणिपुरी भाषा में जो स्कूल चलाते थे मैंने सुना है कि उसको अभी क्लब कर दिया एंड जो पोस्ट जब रिटायर होगा मणिपुरी टीचर उसका पोस्ट अभी तक फिलअप नहीं किया है ये सब करेक्शन होना चाहिए सिगी पोर्ट मयाम से अखोई सुमाइना अखोई स्पेसिफिक ओइबा पोर्ट मयाम से इंजन भी ओबा मयाम दा आई पार्टी द लेपीब मयाम दुम इंजन भी अदुनाने इलेक्शन यावबा वोट यावबा आई फुरुप की इंटरेस्ट से करिनो मयाम के इंटरेस्ट ने कइनो हाय खंग कांदे इंजन मम चंगनी अदु नत्रगदी राजनीति यावबगी वहान थोक लेरोय अखोई सर्वाइवल छोलकनी सुम थिरकपदा सिगी खितंग अवेयरनेस अमा चंगहनिंगी मयाम ददुना मदु हेक खलक मतमदा अखोई तासन मम चंगखिनेब अरोइबदा अइना हाइजनिंगबदी अइना हेक ममांगदे लाबदो मणिपुर हाइबा आई हिरमदम दुगा सिदा लेखिबा अइगी फुरुपचा मयाम सिगा तत्नबा यादबा मरी सिगी यामना चावबा मसु लेरिबा कोइदा अइदे सेंगना हाइबनी मणिपुर फजना चाखोने हिंगे हाइ तारदी कसारगा त्रिपुरा द लेबु मरोइना मैतै सिंगसे चाखोट हनबा मथौ ताइ हाइबसे आई युम याम तोंतोय हाइजे मसिगी मरी अनि से चेसन हनबा सुंग अखोइसी मरी से फगरनबा अदुदा नतना असम द लेरिबा कोइगी फुरुपचा सिंजी कंडीशन से फजना इंप्रूव तौलगने मिरक तिनमंगंबा इन्फ्लुएंशियल ओइबा असम दसु अदुंबा कम्युनिटी मी याम दसु लेबनी मयाम इसम तमने इंडिया द यंबियो पार्सी इन ग्रुप अमा लेदना सिदोरमनि मोय कम्युनिटी दो इकोनॉमी दगी एजुकेशन दगी मोय ngaktani aham lemuti sidi mi da leitabani magi magun da leirakani MLA kai da sudungai mayam hai manipur MP ani na kai do no UP dagi mi marfu gai da ne amdu gi logic to yaroi mi da pui UP dagi marfu karak pa MP zu MP ni manipur de ani karak pa MP zu ani ni aina ngang da kana na thingdoi no ba aina issue to ba kana na thingdoi no ba aina hadak maram nang khalaiba mayam se chahi kunthra ne fu phungal aga laba satra oiringai digi khangdana laba manipur gi history ga sagona ba major oigera digi colonial structure oigera to aktana ina nganges mayam haina nang kamai ngangurino ne india ga sup makan kan reba country gi prime minister ju nang manipur da tawrei ba no gi policy se loilam lai nganglung mi yeng amsung thawung dagi tholakpani na hai ngam ine ba on the floor of the house mase सुमाइना मियांगी खोलामा ngang ngambasa mi da pubani panikaram na BJP के डिफेंस मिनिस्टर हम लेरमिदना कदाई देगिनो माबो UP मसारो गवा मसाने गवा बो MP के सुगेने यादवनी अनि ओइरा हुम ओइरा मी मतिक चादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा नंगे डिफेंस मिनिस्टर ओइरै दुनी अदगी नकनक रबाय को ये मेघालय PA संगमाइनम लेरमि मैम खंगबि होगी को PA Sangma was a speaker of Lok Sabha. Adu da nantana president oiramdo bo samna da ne wali duma. My voto problem tholakana high Supreme Court yong dana. Majority decision na ne male hori do. Court ki judgment do da ne judge amana mai misang exam badam na. Ihan number notice ki ngano ki fakir na ali matung da na to number khuba khoi guma amana president oiramdo ne do sangma ne do. Mi da puiba मेघालय दगी MP अनि खतनी स्पीकर ओरमी दुनी प्रेसिडेंट ओरम दो संनादन दे अदुना मी दा पुबनी अदुना आइखोय गी दा मी याम जद्रगसु आई ngसाई पार्सी गी एग्जांपल पिरेबा मयाम दुनेबा आइखोय गी लेरिबा फुरुप मणिपुरी कम्युनिटी सिगी मागी लारिक लाइसु गी इकोनॉमी गी पॉलिटिक्स दगी कई दगी हेक मपांग कंखप मतमदा असम दसु तो मीना कीरगा लेगनी आइखोय गी मणिपुर गी हिस्ट्री गा सागोनबा कोइसु दो मालेम दा यामना arrogance nate napal nate aseng manai haijari se akhoi si asam do oigera amado oigera khoi je dum bera lei akhoi su loin phabdina de phatam su le dubu
angak palay pak ni hujik laiba suk chawraba India sida Indian Armed Forces ta मैं angak kan thei usai de tapi han khangbiram de khangde per capita highest officers in the defense forces in this country is Manipuris khwaidagi officer masing yam ba magi population ge ratio yeng na number 1 in India is Manipuri followed by 6 Sadarjis mangak prasimyam da asuk chawraba leipak sida per capita presence of officers in the defense forces say Manipuri na number 1 emoze 6 and number 2 haidi magi population duga yeng na bada masing yam tina yame ba koi kamum na disproportionate oini entire northeast 3-star general the lieutenant general ihana hana kaba lieutenant general maitai misani second lieutenant general maitai misani migi Hujuziksu, one of the famous heart surgeon, globally known, India is the top 3 the Chaliba, Nupamalay, Adusu, Maitai Misani Manipuragi. Top heart surgeon in this country, world renowned. Laibani, Hujuziksu, Akoi Nagaina Hamba, Delhi, Nishida Ozawa, Kwana, Koi Anira, the Helam Dev. Hujikti, over the years, Akoi Hanu Sale, Hujik Yankan, Chani Musu Dore Bokoida. College any college Delhi University matabam the like them sana Delhi University ajilotro but chang of the ne akogi inogi atopa puru Manipurdagi oibe ai ko moi khangde maitai khangde hoji akoina leite ba college leisal amaro osa loi lai hoji aino oidiba JNU da su haurakpada akoi ani ama ani changa mane hoji ta akoi 13 ra 34 sure hoji angang na changai mams ana sports tani khangde art and culture tani khangde defense tani khangde scientists Chandrayaan thagatpagi one of the key scientists are ma'am khangbi yawe adusu mani maitai misani aduna aikoi na leiruba posidana aikoi gi sigi power se paira ba economy gi chukli pai ba hora bas semino chu braga minu sitabusu yaroi si tanana ba masensi and politics side se madu tanana ba sinan ba khulai mani policy program same dana consciousness engadan dana wakalon sengadana duna vote ta chumnagi chak chana ba mayam am tawga thadab nataba active oina party yawbiri bai gi furup cha mayam am sung miyam lai lai su hai yawbiri bai akoi gi furup cha mayam sina aikoi kari tawba tai kadai da policy tawba tai akoi gi demand se vote matam dani khangde mase ilhauba ma changi mase ilhaudraga di politics se artha thoi aduna handak laiba election sida Aikogi candidate Dhruv Jyoti ji ki khakta natana entire Congress party ki vote kombiu adu tawrakanda aikogi anoba sakar Congress la ko matamda akoi su manunga yauri be koina amu inba ma sanga khine ba elect politics as siniatal nothing will be given to you on a platter plate hapasi lawro kain to lakna doini phone na doini taksan na doini that's politics asigi khanga kana manunga yauribe koina su akoi gi mina support au gi banatra adu natra khotra haige ina doine manunga sine politics aidaduna akoi gi furup amasung leiriba kasar sida su akoi gi contribution Manipuri amo ina koina kasar da kari contribute tonga mi Assam da kari contribute tonga me sa utpama mathau tai masi tarana bo na badane aina aham khongjang na mo ina handak lai election sida Congress party my partner na ba mayam amta kan no na biyo duga khoi leiba candidate sing se karak sanu adu ita da hayeng barak valley da or su ai khoi gi interest ai khoi gi da mak ta ngang ngamba MLA tholakhini ai khoi na ngang ning mi asigi pose ta na ba umta sin me na se aduna masi har ga swai dum tension jarage mayam ai slogan amta law jarong nge mayam ta support amta biru yai ko yai Dhruv Jyoti ji Dhruv Jyoti ji, Congress Party, Gaurav Gogoi, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, Congress Party. Ma'am, I tried solution there. Thank you so much.